2 март روز انتخابات دعوت نای وکیلان با مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های وکیلان خلق صبح امروز از ساعت 6 در همه участк‌های انتخاباتی در شهر و ناحیه‌های مملکت برای انتخاب کنندگان گشوده شد. گزارش همکاران ما از شهر و ناحیه‌های مملکت آماده پخش هستند. ساکنان ناحیه بلندکوی مرغاب صبح بروقت در فضای ایدانه با دف و دایره در حوزه و участк‌های انتخاباتی حاضر شدند. از ساعت 6 صبح در همه نقطه‌های آوازدهی قلمرو ناحیه با صدا دادن سرود ملی مراسم مهم سیاسی انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی و مجلس‌های محلی وکیلان خلق آغاز گردید. طبق اطلاع کمیسیون انتخاباتی ناحیه مرغاب زیاده از 15,000 نفر در حدود ناحیه سکونت دارند که از این میان زیاده از 12,300 نفر آوازدهنده می باشند که 5,500 نفرشون را زنان تشکیل می دهند. جوانان که بار نخست در این معرکه مهم سیاسی شرکت می کنند از آن اظهار خوشنودی می کنند که در جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد و یگانه حیات بسر برده در رشد و انکشاف منبعی کشور سهمی ارزشمند خود را می گذارند. من علیپکوی نیلوفر امروز بسیار خوشبختم که بار اول از حقوق انتخابات خودم استفاده نموده ایستادم. کنستیتوسیون جمهوری ما برای ما ساکنان تمام شرایط ها را آماده کرده ایستاده است. من میدانم آواز من در انتخاب آینده وطن حل کننده می باشد. من امروز برای تاجیکستان آزاد صاحب استقلال آواز می دهم. انتخاب من آینده راهنمای من. Я Ахмед Шарипова, мне 85 лет. Я участвовала во всех выборах, но в этом году выборы проходят на высшем уровне, на демократической основе. Я голосую для тех, которые я считаю очень добросовестным, очень грамотным кандидатом в депутаты на партию. Я им желаю крепкого здоровья, успехов в работе, семейного счастья, а также желаю всем коллективам избирательной комиссии крепкого здоровья и плодотворной работы и для развития нашего государства. لازم به یادآوری است که در حدود ناحیه مرغاب 20 участка و 35 حوزه انتخاباتی فعالیت داشته 161 نفر جوان بار نخست در این چهاربینی مهم سیاسی شرکت می‌ورزند. من نیز بار اول است که برای انتخاب نماینده خودم از پارلمان جمهوری آواز داده ایستاده‌ام. من به انتخاب خودم آواز می‌دهم و برای درخشان‌تر شدن تاجیکستان باوری کامل دارم. همچنین معرکه انتخابات در دیگر участка و حوزه‌های انتخاباتی قلمرو ناحیه مرغاب در فضای ایدانه جریان داشته انتخاب کنندگان نامزد ارزنده خود را برای 5 سال آینده معین می‌نمایند. سن سال من با 18 رسیده است و من خیلی خوشحال هستم که در انتخابات شرکت ورزیده ایستادم. خاطر نشان نمود که در برابر قشرهای مختلف جامعه اینچنین شخصان سالخورده نیز موقع خویش را در این معرکه مهم سیاسی معین نمودند. به عنوان مثال بانوی 92 ساله ناحیه مرغاب ریزه بیگم قوت بیگ و شخصا صبح بروقت در این معرکه مهم سیاسی شرکت ورزیده به جانبداری شخص ارزنده خود آواز داد. تاجیکستان با پیش، تاجیکستان با پیش. در یک وقت از جانب گروه سیار برای شهروندانی که به علت بیماری و سالخوردگی امکانیت اشتراک در حوزه و участк‌های انتخاباتی را نداشتند قوطی‌های سیار سفر برگردیدند با مقصد تامین و رعایت شفافیت در کارزار انتخابات در حوزه و участк‌های انتخاباتی. مشاهدان انتخابات جریان این معرکه مهم سیاسی را تحت نظارت قرار دادند. انتخابات همچون معرکه مهم سیاسی از هر یک شهروند کشور با خاطر رشد و آبادی فردای مملکت و آسایش نسل‌های آینده فرهنگ بلند سیاسی، حس وطنی و مسئولیت‌ناکی را تقاضا می‌کنند. اشتراک فعال کل باشندگان قلمرو ناحیه مرغاب در این معرکه مهم سیاسی به خاطر رشد و نموی آینده تاجیکستان شهادت آن است که مردم در معین نمودن آینده درخشان کشور بی‌طرف نمی‌باشند. همه ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان و خصوص ساکنان ناحیه مرغاب و حل جماعتچگی اهمیت این چهاربینی مهم سیاسی دولتی را درک نموده انتخابات را همچون واسطه مهمی تقدیرساز در رشد دولتداری استقبال گرفتند.
ساکنان سربلند ناحیه شغنان امروز با درک بلند مسئولیت شناسی و غرور بلند وطندوستی به معرکه مهم سیاسی انتخابات حاضر گردیدند و آماده هستند که به نامزد ارزنده خود رای دهند که این بار دیگر از غرور بلند و از حس بلند وطندوستی ساکنان این ناحیه درک می‌دهد. صبح صادق ساکنان سعادتیار ناحیه شغنان با روحیه بلند، پرافشانی پرچم افتخار وطنداری و خرسندی بیکنار به معرکه مهم سیاسی که رشد و پیشرفت چندین ساله تاجیکستان عزیز، بهبود یافتن شرایط زندگی مردم و ترقیات همطرفه دولت از انتخاب نمودن وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مجلس محلی وکیلان خلق و جماعت وابستگی عمیق دارد جمع آمدند. در ناحیه شغنان 48 اچاسک 14 حوزه ولایتی، 38 حوزه ناحیوی و 2 حوزه یک منداتی ونج رقم 40 با فراگیری 6 جماعت از جماعت میرزاجان شیرینجانوف تا جماعت ویر و خاروق رقم 41 که فقط جماعت ونقله را در بر میگیرد، همه طرفه به انتخابات آماده هستند و امروز در تمام حوزه و اچاسکه ها ساکنان این ناحیه به آوازدهی پنهانی نامزد ارزنده با سری بلند حاضر شده ایستادند. موافق اطلاع رئیس کمیسیای انتخاباتی ناحیه شغنان، هیئت رئیس کمیسیای انتخاباتی 4 گروه را تشکیل داده، 5 اعضای کمیسیه از حساب رئیس کمیسیای ولایتی، 5 نفر یک منداتی و 9 نفر اعضای کمیسیای ناحیوی را تشکیل داده، کمیسیهای انتخاباتی جریان رایدهی را زیر نظارت جدی قرار داده ایستادند. امروز سانه 2 مارت سال 2025 انتخابات است و تمام مردم جمهوری تاجیکستان و مخصوصا مردم سربلند ناحیه شغنان در انتخابات حضور دارند. در ناحیه شغنان 14237 نفر یعنی آواز خود را میدهند. از اینها 365 نفر بار اول یعنی جوانانی که بار اول آواز میدهند و 680 نفر برجامانده هستند. از حساب جوانان در تمام اچاسکه های انتخابات اینچنین باز والنتیران اشتراک میکنند که یعنی که هم برجاماندگانی که در خانه ها هستند، والنتیران با کوته سیار رفته همون برجاماندگان آواز خود را میدهند. باید گفت شهروندان جمهوری تاجیکستان که در روز انتخابات سینه‌شان به 18 رسیده است، قطع نظر از ملت، نژاد، زبان، تحصیل و مال و ملک حقوق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند. همین است که در برابر کلانسالان در هر یک اچاسکه و حوزه انتخاباتی ناحیه شغنان جوانانی که سینه‌شان به 18 رسیده است و بار اول در این معرکه مهم اشتراک می‌نمایند، با رعایت طلبات‌های قانون جمهوری تاجیکستان و طبق کنستیتوسیای مملکت رای خویش را به نامزدی ارزنده داده ایستادند. وینر ناصرشایو در اچاسکه رقم 7 ناحیه شغنان در قصر فرهنگ بار اول در انتخابات اشتراک نموده، طریق آوازدهی پنهانی رای خویش را به نامزدی ارزنده دادند. انتخابات یکی از معرکه‌های سیاسی و مهمی دولت به حساب می‌رود. هر یک شخص حقوق آوازدهی را دارد. من افتخار دارم که یک شهروند صاحب حقوق دولت صاحب استقلال و آزاد تاجیکستان می باشم. بار اول آواز می دهم و آواز من حل کننده محسوب می یابد. باید گفت که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به جوانان کشور همه وقت اعتماد و باوری کامل دارند. در این زمینه جوانان کشور باید از همه امکانیت‌های پیشنهاد شده استفاده برده و فعالانه در حیات سیاسی و اجتماعی کشور سهم گذار باشند. تاکید کردن به مورد است که هر یک معرکه انتخابات این سنجش فعال سیاسی شهروندان، افاده اراده و باوری آنها به کورپوس وکیلان، به صادقانه اجرا نمودن وظیفه‌های وکیلی آنها و واقعا عملی شدن حاکمیت‌داری خلق نگرانیده شده است. معرکه نوبتی انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مجلس محلی وکیلان خلق و جماعت این صحیفه نو رشد حاکمیت‌داری خلق می باشد که منبع بر رشد و پیشرفت تمام ساحه‌های خواجگی خلق مساعدت خوبی خواهد نمود و در عملی گشتن مقصدهای مردم راهی حل کننده را می‌باشد. ذکر باید نمود که هر یک شهروند کشور را ضرور است که با عزم درست و اراده قوی، با عقیده‌های دوربینانه نفرانی را طرفداری نمایند که توانند طلبات شهروندان را قانع کنند، در پیشرفت و آبادی دیار سهمگذار باشند و بهر زندگی شایسته مردم تلاش ورزند. انتخابات سرچشمه اساسی آزادی و برابر حقوقی هر یک شهروند با عزم و اراده کشور محسوب یافته، صاحب دولتی و کامل حقوقی هر یک دولت و خلقیت را در عرصه بین المللی انعکاس می‌نماید. با باوری ابراز باید داشت که این معرکه مهم و سیاسی امسال با حضور و شرکت زیاد مردم برگزار گردیده، خلق با اشتراک خود و جانبداری نامزدهای ارزنده و حزب‌های حل کننده رای داده این معرکه را در سطح بلند سیاسی جنبست خواهد نمود. فقط هر یک ساکن
ساکن کشور را ضرور است که موقع خیش را درست انتخاب نماییم. اشتراک شهروندان در انتخابات وکیلان نوی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سهم خود در رشد حیات اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان می باشد. با درک این معنی ساکنان ناحیه دنقره با مسئولیت بلند از صبح بر وقت و участкаҳои انتخاباتی آمده آواز خود را به نامزدی ارزنده داده ایستادند. در عموم در ناحیه دنقره 133575 نفر انتخاب کننده به قید گرفته شده است که از این زیاده از 3000 نفر بار اول در این معرکه مهم سیاسی اشتراک می نمایند. انتخابات دعوت نوی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق در اساس قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان در 5 سال یک مرتبه دایر شده. اشتراک شهروندان در این معرکه مهم سیاسی اهمیت بزرگی اجتماعی و اقتصادی دارد. زیرا ساکنان با استفاده از این امکانیت نامزد را برای 5 سال آینده انتخاب می‌نمایند که در پیشرفت و شکوفایی دیار خویش سهمگذار باشد. ساکنان ناحیه دنقره با حس بلندی وطنداری از ساعت 6 صبح در участкаҳои انتخاباتی حاضر شده به نامزد ارزنده خود آواز داده ایستادند. در ناحیه برای انتخاب کنندگان حوزه انتخاباتی یک مندته دنقره 36 3 حوزه برای انتخاب وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت ختلان 40 حوزه انتخاباتی وکیلان مجلس وکیلان خلق ناحیه دنقره 65 участка انتخاباتی در ناحیه دنقره و 17 участка انتخاباتی در شهر نورک تشکیل گردیده است و آنها از ساعت 6 صبح تا ساعت 20 شب فعالیت می نمایند. امروز تصمیم گرفتم که در انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مجلس‌های محلی، وکیلان خلق و اینچنین جماعت‌ها اشتراک نمایم و در نامزد ارزنده خود رأی خود را دادم. چطوری که به ما شما معلوم است تاجیکستان عزیز ما روز تا روز آباد و زیبا گردیده ایستاده است و ما امروز شهروندان خوشبخت از آن هستیم که در چنین دولت آباد و آزاد عمر به سر میبریم. من امروز به چشم خود دیدم که انتخابات در یک رویه بلندی وطن دوستی در یک روند شفافیت گذشته ایستاده است. مردم با یک لباس ادانه و یک شادی و ذوق بی اندازه به участка ما برای آواز دادن آماده ایستادند و آنها نیز شکر از آن میکنند که در این چنین دولت آباد و تنج و آرام زندگانی کرده ایستادند. ما نیز در همین معرکه سیاسی با یک دل گرم با تمام اعضایان участка آماده هستیم. 1725 نفر از ناحیه دنقره و 1287 نفر از شهر نورک باری اول در انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اشتراک می نمایند. علی اکبر مجنونزاده جوانی که مرتبه یکم در انتخابات اشتراک کرده موقع خود را برای پیشرفت آینده دیار خویش معین نمود. در участкаҳои انتخاباتی ناحیه دنقره و شهر نورک جوانانی که باری اول در این معرکه مهم سیاسی اشتراک نمودند با تحفه ها قدردانی شدند. انتخابات همچون روند سیاسی در جهان معاصر تفسیر گشته و صفت مکانیزم اعتراف شده تأمین اشتراک مردم در تشکل و یا عملش نمایش حاکمیت برآمد میکند. من علی‌اکبر آیت‌الله خرسند از آن هستم که امروز بار نخست برای آینده درخشان کشور ما بوم سهمگذاری نموده آواز دادم. در участкаҳои انتخاباتی رقم 1 2 3 و 9 ناحیه دنقره که قسم زیادی ساکنان شهرک و دهات کورز را فرا میگیرد 7702 انتخاب کننده به قید گرفته شده است و در اینجا برای تمام قشر جامعه از جمله شخصان امکاناتشان محدود راهرو نشستگاه‌ها و حجره‌های مساعد آوازدهی فراهم میباشد. مسئولیت شهروندی و جلب گردیدن شهروندان به روند انتخابات افاده فرهنگ بلند سیاسی آنها میباشد. از روی مشاهده در участкаҳои انتخاباتی شماره اشتراک ساکنان هر لحظه زیاد میگردید و این گواهی روشن مسئولیت شناسی شهروندان در این معرکه مهم سیاسی میباشد. از صبح بر وقت در участка انتخاباتی رقم 9 تمام مردم شرفمند و گنجافر ناحیه دنقره دست جمعانه گروه با چهره بالیده جانب участкаҳои انتخاباتی گردیده به جانب شخصان انتخاب گردیده و نامزدهای خود آواز داده ایستادند. باوری کامل داریم که شخصانی که در این جا به نامزدی پیشبری گردیدند در آینده برای پیشرفت این دولت سهم ارزنده گذاشته در وظیفه هایی که بر دوش دارند با موفقیت سربلند
فعالانه خدمت شایان می‌نمایند. اشتراک شهروندان در انتخابات این اشتراک به واسطه شهروندان در اداره کردن دولت میباشد. نسبت به مسئله زیرین بی‌طرف بودن این یک حالت خنک نظری نسبت به حاکمیت دولتی حسابیده میشود، چون که وکیلانی که ما امروز انتخاب میکنیم آنها از نام خلق، از نام ما در اداره کردن دولت سهم خیش رو میگذارند. ما امروز با اون مقصد به انتخابات آمدیم تا رأی خیش را معین نماییم و آواز خیش را دادیم. کارمندان کمیسیای مرکزی انتخابات در ناحیه دنغره قوطی‌های سیار را به هر یک خانه بیماران بستری شده دسترس کرده آنها با استفاده از شرایط فراهم گشته به نامزد ارزنده آواز دادند. همین گونه خدمت رسانی به خاطر اشتراک فعالانه آنها در انتخابات در دوام روز به 900 نفر که امکان رفتن به اوچسکه‌های انتخاباتی نداشتند رسانده می شود. در همه اوچسکه‌های انتخاباتی حدود ناحیه دنغره حجره‌های مادر و کودک و حجره یاری طبی تشکیل گردیده در آنها تجهیزات لازمه تامین می باشند. ما مردم ناحیه دنغره صبح بر وقت با همه همسایه‌ها اومده در اوچسکه انتخاباتی و نامزد ارزنده خود آواز دادیم. این معرکه شفاف گذشته ایستاده است برای چی که تمام مردم تنجی و امانی تاجیکستان دیده رای خود را به نامزدهای ارزنده خود داده ایستاده است. در مجموع روند برگزاری انتخابات دعوت نوی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق در ناحیه دنغره با هدف سهم گذاشتن بر رشد آینده کشور در سطح بلند دایر گردیده ساکنان در این معرکه مهم سیاسی انتخابات دعوت نوی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق فعالانه و با مسئولیت بلند شهروندی اشتراک نمودند. زایش‌های تقایمراد صلاح‌الدین نعمت، محمود زیاویدین، زوقی‌بک عبدالرحمن، ناحیه دنغره، اخبار. صبح بروقت در شهر کلوب درهای تمامی участкаҳои интихоботӣ кушода шуд. райдиҳандагон бо дарки масъулият ва эҳсоси баланди моҳияти ватандӯстиву хештаншиносӣ дар маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва вакилони халқ бо табъи болида ширкат варзида баҳри ояндаи дурахшони тоҷикистон ба воситаи овоздиҳӣ саҳми арзишманди хешро гузошта истодаанд. сокинон бо рӯҳияи болида ва шукргузорӣ аз ваҳдату ягонагӣ ва истиқлоли сартосарии кишвар либосҳои идона ба бар карда ба участкаҳои интихоботӣ ҳозир гардида истоданд то раи худро ба номзадҳо баҳри ояндаи дурахшони кишвар диҳанд. тибқи иттилоъ дар шаҳри кулоб шумораи интихобкунандагон 116392 нафар буда аз ин 58150 нафар мард 58242 нафар занон мебошанд. аз ин шумора 3109 нафар бори нахуст дар интихобот иштирок мекунанд. ҳамзамон барои шахсони имконияташон маҳдуд 1045 нафар мебошанд. қуттиҳои сайёр дар ҳама участкаҳои интихоботӣ мавҷуд мебошад. мусаллам аст ки имрӯз санаи 2 марти соли ҷорӣ дар тамоми участкаҳои интихоботии кишвари азизамон маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи даъвати нави маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва вакилони халқ субҳи барвақт оғоз гардид. аз ҷумла дар участкаи интихоботии рақами 2 шаҳри кулоб ки дар бинои муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқад дар шаҳри кулоб воқеъ гардидааст, расо соати 6 субҳи барвақт бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон ин маъракаи сиёсӣ оғоз гардид. ногуфта намонад ки дар участкаи интихоботии мо тибқи ҳисоботҳои омории комиссияҳои интихоботӣ 933 нафар интихобкунандагон бояд ки дар ин маърака ширкат варзанд ки аз ин теъдод 237 нафарашон занон ва 561 нафарашон бошад мардонро ташкил медиҳанд. нафарони дорои имконияти маҳдуд 5 нафар, муҳоҷирони меҳнатӣ 8 нафар ва нафароне ки бори аввал дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ иштирок мекунанд ба 55 нафар мерасанд. мутобиқи моддаи 4 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон доир ба интихобот ҳар шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ки синаш ба 18 расидааст то рӯзи баргузории интихобот новобаста аз мансубияташ ба миллат, ҷинс, нажод, забон ҳуқуқи дар интихобот иштирок карданро дорад. аз ҷумла дар участкаи интихоботии мо нафароне ки
باری اول در این معرکه مهم سیاسی اشتراک میکنند 55 نفر را تشکیل میدهند و 2 روز قبل از برگزاری انتخابات در участке انتخاباتی با این نفران کارهای دستوردهی و فهماندهی گذرانیده شد. انتخابات برای تامین وحدت ملی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی، آبادانی و رشد اقتصادی و زندگی شایسته مردم در آینده زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در شهر پنجکن معرکه مهم سیاسی انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی صبح بروقت با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان و اشتراک انتخاب کنندگان زیاد آغاز گردید. در انتخابات ساکنان با روحیه بلند، افتخار وطنداری و با امید باز هم آباد و شکوفا گردن کشور اشتراک نموده بر نامزدهای ارزنده خود آواز داده ایستادند. در شهر پنجکن جهتی در سطح بلند تشکیلی برگزار نمودن انتخابات نوبتی 1 حوزه جمهوریوی، 7 حوزه انتخاباتی ولایتی و 40 حوزه انتخاباتی شهری تشکیل گردیده. در 136 участкه‌های انتخاباتی ساکنان وکیلان جمهوریوی، ولایتی و شهری خود را انتخاب نموده ایستادند. اشتراک ساکنان زیاد در این معرکه مهم سیاسی از آن شهادت می‌دهد که ساکنان مفهوم دولت دموکراتیک و حقوق بنیاد و دنیوی بودن تاجیکستان را درک نموده باوری دارند که آواز آنها حل کننده بوده در اداره دولتی سهمگذار میباشند. موافق معلومات در شهر پنجکن 182,108 انتخاب کننده به قید گرفته شده است که از آنها 924 نفرشان شخصان دارای امکانات محدود داشته بوده، 6756 نفر دیگر بار یکم در این گونه معرکه مهم اشتراک نموده ایستادند. کابینه‌های آوازدهی به طلبات جوابگو، خانه‌های مادر و کودک و حجره‌های طبی، گذرگاه‌های مخصوص برای نفران امکاناتشان محدود از جمله شرایط است که برای آسان گردیدن این معرکه مهم و سری وقت آواز دادن تمام ساکنان به قید گرفته مساعدت میکنند. موافق قانونگذاری انتخاباتی رسو ساعت 6 صبح در 111 участке انتخاباتی حوزه حدودی یک مندته انتخاباتی فیض‌آباد 11 آید به انتخابات دعوت نو وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق آوازدهی با مسئولیت بلند شهروندی شروع گردید. طور می‌بینیم ساکنان از صبح بروقت به участкه‌های انتخاباتی آمده به جانبداری نامزد ارزنده آواز می‌دهند و به این واسطه در این معرکه مهم سیاسی موقع خود را معین می‌نمایند. حوزه حدودی یک مندتی انتخاباتی فیض‌آباد 11 آید به انتخابات دعوت نو وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق ناحیه فیض‌آباد، شهر راغون، قسم شهر وحدت در حدود جماعت‌های دهات برونوف و به نام عبدالواسیف، قسم ناحیه نورآباد در حدود جماعت‌های دهات سفید چشمه، مهرآباد، موجیخرف و حکیمی را در بر می‌گیرد. در حوزه یک مندتی انتخاباتی فیض‌آباد رقم 11 156,930 نفر آوازدهنده به قید گرفته شده است که از این نشان دهنده 8,857 نفرشان بار اول آواز می‌دهند. روند آوازدهی از جانب آوازدهندگان در участке انتخاباتی اسماعیل سامانی رقم 18 آید به انتخابات دعوت نو وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق با احساس بلند وطندوستی و افتخار ملی صورت گرفت. امروز ما در یک معرکه مهم سیاسی که برگزار گشته است و نامزد ارزنده خود که برای بهبودی کشور ما سهم ارزنده می‌گذارد آواز خود را دادیم و این یکی از حقوقی سیاسی است که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان آن را داده است و من همچون شهروند افتخار دارم که در این معرکه سیاسی اشتراک کردم و به نامزد ارزنده خود که برای آبادانی کشور ما سهم می‌گذارند آواز خود را دادم. طوری می‌بینیم участке انتخاباتی اسماعیل سامانی رقم 18 با حجره‌های آوازدهی، سند و دستورالعمل‌ها، قوطی آوازدهی، خانه مادر و کودک، نقطه طبی و قوطی سیار برای نفران برجامانده تامین گردیده است. تعداد انتخاب کنندگان участке انتخاباتی رقم 18 2641 نفر را تشکیل می‌دهند. از این شماره 65 نفر باری اول آواز می‌دهند، 420 نفر مهاجرت مهنتی میباشند، 8 نفر دیگر معیوب. участке انتخاباتی اسماعیل سامانی رقم 18 پورا با دستورالعمل‌ها، خانه مادر و کودک، نقطه طبی همش تشکیل کرده شده است. مشاهده می شود که آوازدهندگان در این معرکه مهم سیاسی با استفاده از حقوق‌های انتخاباتی خود به خاطر تحکیم حاکمیت و بنیاد زمینه‌های ضروری برای پیشرفت و آبادی وطن موقع خود را معین می نمایند.
ман ҳомидова анора барои бори нахуст дар маъракаи сиёсӣ иштирок карда истодам ва аз ин хеле шуд мебошам. Айни замон овози худро ба номзади арзанда додам. воқеан баргузор гардидани интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар доираи қонунгузории интихоботии ҷумҳурии тоҷикистон ва принсипҳои умумипазируфтаи байналмилалӣ нишонаи таҳкими принсипҳои демократӣ дар ҷомеа мебошад. аз субҳи содиқ масъулини комиссияи ҳавзавии рақами 3 шоҳмансур оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ки дар бинои асосии донишгоҳи миллии тоҷикистон қарор доранд саргарми кор буданд. тавре ки мо иттилоъ ёфтем, масъулин бо намояндагони участкаҳои овоздиҳӣ дар тамос шуда вазъи оғози ин маъракаи муҳимро пурсон шуданд ва ҳоло мо имкон дорем ки бо котиби комиссияи ҳавзавии интихоботии якмандатаи рақами 3 шоҳмансур муродбек неъматуллозода ҳам суҳбат шавем. хуб, мехостем ки оғози ин маъракаи муҳими сиёсиро чӣ гуна арзёбӣ мекунед? шумо дар тамос будед, то куҷо участкаҳои овоздиҳӣ омодаи баргузории ин маърака ҳастанд? шурӯъ аз ҳамин рӯз, яъне субҳи содиқ аз 2 марти соли 2025 хеле ки ҳамагон медонем интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ оғоз мегардад ва имрӯз дар ҳудуди ҳавзаи интихоботии шоҳмансур 3 56 участкаҳои интихоботӣ таъсис дода шудааст ва аллакай пурра фаъолияти худро оғоз карданд ва шурӯъ аз соати 6 субҳ яъне дарҳои ҳар як участкаҳои интихоботӣ боз гардида интизори интихобкунандагон мегардад. хуб, теъдоди интихобкунандагон дар ҳудуди ҳавзаи шумо чӣ қадар аст? қайд кардам ба маврид аст ки дар ҳудуди ҳавзаи интихоботии якмандатаи шоҳмансур 3 107770 нафар яъне интихобкунандагон ба қайд гирифта шуданд ва аз онҳо 1234 нафаро яъне нафароне ки бори аввал яъне 18 сола мебошанд яъне овоз медиҳанд. хуб, ҳастанд нафароне ки имкони дар ин маърака ширкат надоранд ва аз ҷониби шумо бояд ҳатман сандуқи сайёр ташкил карда? бале, зиёда аз 1897 нафар яъне нафароне ки имкониятшон маҳдуд ҳастанд ва онҳо дар хона овоз медиҳанд, чӣ хеле ки қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон муайян кардааст, яъне ба онҳо қуттиҳои сайёр аз ҷониби намояндагони участкаҳои интихоботӣ бурда мешавад ва онҳо овози худро дар хона овоз медиҳанд. тавре ки медонем, раванди интихобот аз ҷониби мушоҳидони байналмилалӣ назорат карда мешуд. ҳоло имрӯз низ дар ҳудуди ҳавзаи шумо мушоҳидони байналмилалӣ ин маъракаро назорат мебаранд? бале, ҳатман, чунки дар асоси аккредитатсияи комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон яъне шурӯъ аз 25 феврали соли 2025 дар ҳудуди ҳавзаи интихоботии якмандатаи шоҳмансур рақами 3 намояндагони мушоҳидони байналмилалӣ аз ҷумла аз иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дигар намояндагон пурра дидан намуданд. зиёда аз 20 участкаҳои интихоботӣ мо дидан карда шуд ва шурӯъ аз имрӯз аз 2 марти соли 2025 дар худи участкаҳои интихоботӣ онҳо нишаста назорати интихоботии навбатиро мебаранд. ёдовар мешавем ки муродбек неъматуллозода котиби комиссияи ҳавзавии интихоботӣ рақами 3 шоҳмансур буданд ва ҷарони баъдӣ ё оғози ин маъракаи муҳимро мо аз участкаҳои овоздиҳӣ баҳри шумо пешниҳод мекунем. бо садо додани гим дар ҳамаи 56 участкаҳои интихоботӣ оид ба баргузор намудани интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон марбути ҳавзаи рақами 3 шоҳмансур ин маъракаи муҳим оғоз гардид. иштирок дар интихобот ҳисси саҳмгузории шаҳрвандонро дар идораи корҳои давлативу ҷамъиятӣ ба вуҷуд оварда масъулияти шаҳрвандӣ ва ифтихори миллиро низ боло мебарад. мирализода исфандиёр қарахон, раиси участкаи интихоботии 14 шоҳмансур рақами 3. дар участкаи интихоботии рақами 14 шоҳмансури рақами 3 1495 интихобкунанда мавҷуд аст ки то ба имрӯз ҳамаи хабарномаҳои интихобкунандагон ба онҳо дастрас карда шуд. аз соати 6 субҳи 2 марти соли 2025 бо садо додани суруди миллӣ интихоботи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардид. дар участкаи интихоботии рақами 14 шоҳмансур 3 ҳангоми байрӯйхатгирии аҳолӣ 2 нафари онҳо то рӯзи интихобот синашон ба 18 расидаанд ва дар ин маърака иштирок мекунанд.
боиси тазаккур аст ки аз субҳи барвақт мушоҳидони байналмилалӣ ки барои назорати ин маъракаи муҳими сиёсӣ ба кишвари мо омаданд дар участкаҳои овоздиҳӣ оғози интихоботро мушоҳида карданд. Дар интихобот нафароне ки бори аввал ширкат мекунанд иштироки худро боиси сарфарозӣ ва ифтихор арзёбӣ мекунанд. ман иброҳимова сабрина бори аввал аст ки дар интихобот иштирок мекунам ва аз ин фахр мекунам ва ман овози худро бар номзади арзандаи худам додам. бояд иброз намуд ки сатҳи иштироки сиёсии шаҳрвандон дар раванду ҳодисаҳои сиёсии мамлакат муайянкунандаи рушди фарҳанги сиёсии ҷомеа ба шумор меравад. ба таври фаъол иштирок намудани шаҳрвандон дар интихобот фақат як овоздиҳӣ набуда, балки ҳамзамон дарки мақом ва нақши худ дар ин раванди сиёсӣ донистани номзадҳои ҳизбҳои гуногун ва фаҳмидани ҳолати мушаххаси сиёсӣ мебошад. Саидзода Масрур Мирзохон, раиси участкаи интихоботи рақами 10 оид ба интихоботи вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар умум овоздиҳандагон 1233 нафар аст. Аз ин шумора 6 нафар дар синни 18 сола, яъне ки якум бор овоз медиҳанд. Интихоботи мо аллакай шурӯъ гашта аз соати 6:00 интихобот рафт идома дорад. Аз субҳи содиқ накушода будем ки аллакай шаҳрвандон паси дар буданд, соати 6 оғоз шуд, аллакай мардум овози худро доданд. мушоҳидони миллӣ низ раванди интихоботро дар ҳама участкаҳои овоздиҳӣ мушоҳида мекунанд. ман ҳусайнов фаридун абдуллохонович мушоҳиди миллӣ дар участка интихоботии рақами 6 ноҳияи шоҳмансур ҳузур дорем. Аз соати 6 интихобот оғоз шудааст ва мо мушоҳида дорем ва ягон мушкиле ҳам эҷод нашудааст ва чуне ки мебинем интихобот бо тарзи шаффоф гузашта истодааст ва шаҳрвандон омада ба номзади арзандаи худ овоз дода истодаанд. дар ноҳияи дурдасти лахш низ ба вақти муайян кардаи комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон соати 6 субҳи рӯзи 2 марти соли 2025 интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқ оғоз гардид. интихобкунандагон дар соати муқаррар гардида бо дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ ва фарҳанги баланди ҳуқуқӣ ба участкаҳои интихоботӣ ҳозир шуданд. ба ҳар интихобкунанда баъди пешниҳоди ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бюллетен дода шуд. онҳо баъди гирифтани бюллетен ба ҳуҷраҳои овоздиҳӣ даромада ҳар кас ба ҷои худ ба номзади интихобкардаи хеш пинҳонӣ овоз дода истодаанд. ин тадбир яке аз принсипҳои интихобот ба шумор рафта аз ба таври озоду шаффоф баргузор гардидани интихобот шаҳодат медиҳад. интихобот яке аз рукнҳои асосии давлати демократӣ ба ҳисоб меравад. айни замон мо дар участкаи интихоботии рақами 160 оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи ҳудудии интихоботии якмандатии Рашт 12 дар ноҳияи Лахш қарор дорем. интихобкунандагон бо дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ дар интихобот иштирок карда ба ҷонибдории номзади арзандаи худ овоз дода истодаанд. бояд донист ки дар интихобот як овоз ҳалкунанда аст. мувофиқи иттилои масъулон дар ноҳияи Лахш барои интихобкунандагон 40 ҳавзаи интихоботӣ, 53 участкаи интихоботии якмандата ва 53 участкаи ноҳиявӣ ташкил карда шудааст, то ки интихобкунандагон бе мамоният дар интихобот фаъолона иштирок карда ба номзади интихобкардаи хеш рай диҳанд. ман Ахмедов Фирдавс имрӯз омада дар интихобот раи худамро ба номзади арзандаи вакил намояндагон медиҳам. мо боварӣ дорем ки сокинони ноҳияи Лахш ки ба синни 18 расидаанд сарбаландона дар интихобот иштирок карда овози худро медиҳанд. бояд зикр кард ки 53 участкаи интихоботии ноҳияи Лахш ба ҳавзаи ҳудудии интихоботии якмандатии Рашт 12 шомил мебошанд. дар ҳамаи ҳавза ва участкаҳои ҳудуди ноҳия барои интихобкунандагон тамоми шароит муҳайё карда шуда, ҳуҷраҳои овоздиҳӣ, ҳуҷраи модару кӯдак, ҳуҷраи табибон ва қуттии сайёр барои шахсони маъюб ташкил гардидааст. طبق اطلاع در ناحیه لخش 25676 نفر انتخاب کننده به قید گرفته شده است.
شفافیت انتخابات تامین کرده شده در участкаҳои انتخاباتی ناظران روند برگزاری انتخابات را نظارت میکنند. از شماره عمومی انتخاب کنندگانی که تا روز انتخابات دعوت نوی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس های وکیلان خلق در ناحیه لخش به قید گرفته شده اند، 1640 نفر آنها بار نخست در انتخابات اشتراک میکنند. من محمودова ҷаҳонора ҳастам, омӯзгори коллеҷи омӯзгорӣ ҳастам ва бори аввал аст ки ман овоз медиҳам. Ман хеле ифтихор мекунам аз он ва ба номзади арзандаи худ овоз додам. Овози мо дар интихобот ҳалкунанда аст ва ба пешрафти ватани азизамон хеле муҳим мебошад. Ман Шомродов Ҳамадонӣ, сокини ноҳияи Лахш, бори аввал худ пайдо кардам ки дар ин интихобот иштирок кунам. Ман аллакай ба номзади арзандаи худ овоз додам. جوانانی که اکنون سنشان به 18 رسیده است و حقوقی در انتخابات اشتراک کردن را دارند تاکید میکنند که آواز آنها چون شخصی کامل حقوق جامعه در انتخابات مهم و حل کننده است. نوریدین قربان، محمد سعیدی کمال از ناحیه لخش. در همه 21 участкаҳои интихоботии шаҳри Гулистони вилояти Суғд дар вақти муқаррар гардида соати 6 субҳ интихобот овоздиҳӣ оғоз ёфт. интихобкунандагон гурӯҳ ба участкаҳои интихоботӣ ҳозир шуда дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии халқ иштирок карда раъйи худро медиҳанд. дар маркази шаҳри Гулистон ва 5 ҷамоати шаҳрак, ҷамоати Адрасмон, Зарнисор, Кансой, Чорухдаррон ва Навгарзан аз ҳавзаи интихоботии якмандатӣ оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон масчоҳ рақами 18 21 участкаҳои интихоботӣ барои овоздиҳии интихобкунандагон ва номзадҳои пешбаришуда ташкил ёфта шумораи интихобкунандагон 29874 нафарро ташкил медиҳад ки 1100 нафар ҷавонон бори аввал дар интихобот ширкат менамоянд. комиссияи ҳавзавӣ ва аъзои участки интихоботӣ дар шаҳри Гулистон мувофиқи тартиби муқаррарнамудии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти хешро пеш бурда овоздиҳӣ ба таври шаффоф сурат гирифта истодааст. шаҳрвандоне ки ба синни 18 расиданд дар участкаҳои интихоботии маҳалли зисти хеш ҳозир шуда бо пешниҳоди ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ва даъватнома бо иҷрои масъулияти шаҳрвандӣ аз ҳуқуқи овоздиҳии хеш истифода карда дар кабинаҳои овоздиҳӣ ба таври пинҳонӣ ба тарафдории номзадҳо раъйи худро дода истоданд. имрӯз дар оғози фасли зебои баҳор дар тоҷикистони азиз интихобот баргузор гардида аст. сокинони шаҳри Гулистон با یک روحیه بلند برای آواز دادن، برای رأی خود را دادن به وکیلان ارزنده خود و участкаҳои انتخاباتی آمده ایستاده ایم. اعضای کمیسیه قبلا ما را با روز انتخابات با برنامه‌های وکیلان انتخاب شونده شناس نموده بودند و امروز ما آمده رأی خود را به وکیلان ارزنده خود سپاریدیم. дар лаҳзаҳои аввали оғози интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар шаҳри Гулистон иштироки фаъоли интихобкунандагон ба назар мерасад ва мо дар давоми рӯз боз ҷараёни баргузории интихобот иштироки аҳолиро пайгирӣ карда назару андешаҳои онҳоро пешниҳод менамоем. аз субҳи барвақт дари участкаҳои интихоботӣ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин чун дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар барои интихобкунандагон боз карда шуд. бо мақсади дар сатҳи баланд ва шаффофу демократӣ баргузор гардидани маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вакилони маҷлиси вакилони халқи вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин 30 ҳавза ва 51 участкаи интихоботӣ бо тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. ман ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо боиси ифтихор аст ки имрӯз дар як давлати демократии хуб бунёд умр ба сар мебарем, чун маълум аст ки имрӯзҳо дар тамоми қаламрави саросари ҷумҳурии Тоҷикистон 2 март рӯзи интихоботи вакилони маҷлиси вакилони халқ рафта истодааст ки дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин
имрӯз як рӯзи ҷашн аст. Тамоми мардуми ноҳияи Шамсидин Шоҳин ба ҳама участкаҳои интихоботӣ, ҳавзаҳои интихоботие, ки аз тарафи комиссияҳои интихоботӣ муайян карда шуданд, бо як хурсандӣ, бо як шукӯҳ шаҳомати хоса рафта дар участкаҳои интихоботӣ раъи худро дода, ба он номзадҳои арзандае ки ҳастанд раъи худро дода истодаанд. Интихобот ин барои пешрафти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки ҳар як шаҳрванде ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон, бенун аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба тарафдории номзади арзанда ва ба тарафдории ҳизби ки пешниҳод карда шудааст раъи худро дода ва барои гулгуншукофии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми худро мегузоранд. сокинон бо рӯҳияи болида ва шукргузорӣ аз ваҳдату ягонагӣ ва истиқлолияти сартосарии кишвар либосҳои идона ба бар карда ба участкаҳои интихоботӣ ҳозир гардида истоданд, то раъи худро ба номзадҳо баҳри ояндаи дурахшони кишвар диҳанд. дар участкаҳои интихоботӣ дар ноҳияи Шамсидин Шоҳин тамоми шароитҳои зарурӣ муҳайё карда шудааст, аз ҷумла хонаи модару кӯдак, утоқи тиббӣ ва ҷойи махсуси овоздиҳӣ барои шахсони имконияташон маҳдуд ташкил шудааст. бо мақсади шаффоф баргузор гардидани интихобот дар участкаҳои интихоботӣ, инчунин намояндагон аз ҳизбҳои сиёсӣ, нозирон ва кормандони васоити ахбори омма аз рафти баргузории интихобот назорат мебаранд. аз лаҳзаҳои аввали фаъолона иштирок намудани сокинон дар интихобот дар ноҳияи Шамсидин Шоҳин гувоҳи он аст, ки нисбати ояндаи давлату миллати худ бетараф нестанд. интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ яке аз чорабиниҳои муҳим ба ҳисоб меравад. дар ноҳияи дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон участкаҳои интихоботӣ таъсис дода шуда, мутобиқ ба талабот барои овоздиҳӣ шароит фароҳам оварда шудааст. дар интихобот дар ноҳияи дарвоз 14580 нафар овоздиҳанда ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин 248 нафарашон бори аввал дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ ширкат меварзанд. ман қодирзода моҳтобхон, сокини ноҳияи дарвоз, ифтихорманд аз онам, ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвари азизам Тоҷикистон зода шуда дар фазои сулҳу субот оромӣ зиндагӣ дорам. имрӯз аз он мефахрам, ки дар қатори дигар шаҳрвандони ҷумҳурӣ ҳуқуқи интихоб намуданро пайдо сохтам, дорои як овоз мебошам ва шояд овози ман барои номзадони арзанда, ки ба вакили маҷлиси намояндагон, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлиси маҳаллӣ вакилони халқ ҳалкунанда бошад. ростӣ аз он лаҳзае ки дар рӯйхати интихобкунандагон шомил шудам, ин рӯзро бесаброна интизор доштам ва албатта имрӯз имконият пайдо намудам, ки با یک چهره کشوده و یک تبی بالیده به این حوزه انتخاباتی بیایم و به نامزدانی ارزنده رای دهم. در حقیقت در کرده است که محض همین از دموکراتیا، همین از آزادی و صاحب استقلالی. چون دیگر مناطق کشور انتخابات در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان ساعت 6 آغاز گردیده، ساکنان درواز با درک بلند مسئولیت بهر آینده خود و ملت در این چهاربینی مهم سیاسی شرکت ورزیده به نامزد ارزنده خویش آواز دادند. участкаи интихоботии рақами 11 вилояти Қилайқӣ яке аз участкаҳои калонтарин дар ноҳияи Дарвоз ба ҳисоб меравад. шумораи умумии интихобкунандагон 975 нафарро ташкил мекунад. инчунин дар участкаи интихоботӣ барои гузарондани интихобот тамоми шароитҳо муайян карда шудааст. рӯйхати интихобкунандагон, рӯйхати шахсоне ки бори аввал овоз доданд, хонаи барои кӯдакон, хонаи барои ҳабсҳои тиббӣ, خطی‌های سیارات تشکیل کرده شده. ما امروز آماده‌ایم که انتخابات با خوش سر بلند قبول نماییم. انتخاب وکیل ارزنده از آواز هر یک ساکن کشور وابستگی عمیق دارد. با درک بلند مسئولیت و حس بلند وطن‌دوستی، صبح بروقت ساکنان قلعه خم در участک انتخاباتی که در گیمنازیای رقم 1 جایگیر است، موقع خود را معین نمودند. هر یک فرد این دیار در این معرکه مهم سیاسی با روحیه بلند وطن‌دوستی اشتراک نموده با جانبداری وکیل ارزنده خود آواز دادند. در این участک زیاده از 760 نفر ساکنان از مرکز ناحیه به قید گرفته شدند. در این معرکه مهم سیاسی انتخاب کنندگان در اساس حقوق برابر اشتراک کردند، زیرا آنها خوب درک می‌نمایند که آینده ملت از وکیل وطن‌دوست و وطنپرور وابستگی عمیق دارد. در برابر دیگر قشرهای جامعه، جوانان سعادتمند ناحیه درواز خود را در نزد وطن باز هم بیشتر پرمسئول حس نموده، با مهر و محبت خاصه نسبت به آینده نامزد ارزنده خود را انتخاب نمودند. این معرکه مهم سیاسی در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان در سطح عالی ادامه دارد و مردم وکیل ارزنده خود را برای پارلمانت کشور و مجلس‌های محلی وکیلان خلقی ناحیه و جماعت دهات برای 5 سال آینده
интихоб мекунанд. шаҳрвандон боиси худшиносии миллӣ ҷиҳати ширкат варзидан дар ин маъракае барои ояндаи тамоми кишвар муҳим барои райдӣ ба нуқтаи муқаррар гардида ҳаракат мекунанд. чуноне ки дида истодаед, сокинони ноҳияи Ванҷ боиси баланди худшиносиву худогоҳии миллӣ дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ фаъолона ширкат меварзанд. бо дамидани субҳи содиқ сокинони ноҳияи Ванҷ барои овоздиҳӣ ба ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ ҳозир гардида дар фазои тантанавӣ ба хотири ояндаи дурахшони ватан ба тарафдории номзади арзанда раъи худро доданд. дар ноҳияи Ванҷ ҳавзаи якмандатаи интихоботии Ванҷ рақами 40 маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва 40 участка интихоботӣ бо шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуданд то интихобкунандагон бе ягон мамонеат номзади арзандаро муайян намоянд. 11 нафар интихобкунандае ки бори аввал дар ин маъракаи муҳими сиёсии ширкат варзиданд бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ барои райдиҳӣ ҷонибдорӣ намуданд. бисёр хурсанд мебошам ки синам ба 18 солагӣ расидааст ва тибқи конститутсия ҳуқуқи интихоб намуданро дорам ва имрӯз иродаи худро ҳамчун шаҳрванди тоҷикистон иброз менамоям. барои шукуфоии тоҷикистон овоз медиҳам. нафароне ки ба қутии сайёр эҳтиёҷ доранд шумораи умумии 7 нафарро ташкил дода мутасаддиёни чорабинӣ дар асоси қонунҳои амалкунанда бо истифода аз нақлиёти ҷудогардида ба маҳаллаҳои зисташон сафарбар гардиданд. интихобот ин ифодаи иродаи ҳар як шахс аст. иштирок дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ масъулияти баландро талаб менамояд, чунки дар асоси конститутсия шаҳрванд ҳақ дорад номзади арзандаи хешро интихоб кунад. мардуми сарбаланди ноҳияи Ванҷ ба ҳавзаҳои интихоботӣ омада дар фазои сулҳу оромӣ ба шахси арзандаи хеш овоз медиҳанд. дар участкаи интихоботии 44 ва 11 ҳамаи шароитҳо барои овоздиҳандагон муҳайё ҳастанд, аз ҷумла барои шахсони барҷомонда, маъюб, бемор, қутиҳои сайёр ташкил шуданд ки онҳо ба участка омода наметавонанд. ягон монеа дори ба интихоботи ин маъюбон нест. дар интихобот фаъолона иштирок кардан ин дар рушду нумӯи демократия саҳм мегузорад. боварӣ дорем ки интихобот дар доираи демократия шафофият мегузарад ва мардум ба тарафдории шахсони арзандаи худ барои гурӯҳшукуфии Тоҷикистон овоз медиҳанд.